Pemirsa di sejeroning Nincapang Pengelola Demam Berdarah Denyu DBD, pemerintah Kabupaten Gianyar, saya Nincapang penyemprotan utawi fogging. Sekadisan kemargiang ring BTN Gemamas, Desa Belege Belabatuh Gianyar. Babin Kamtibmas Desa Belege, Aibda Iketut Urip Artana tedun langsung, ring sejroning nyelehin pemarki inucap. Kawawahin pangupaya punika kemargiang terpadu oleh tim fogging Puskesmas 1 Belabatuh kesaringin prajur irike. Fogging wantah pinaka usaha pengasapan nganggi pestisida, sani mata tujuan antuk ngaunang legu dewasa. Nanging pemarkin nyani nenten dahat mabuat antuk ngaunang larva utawi jentik legu. Punika mawinan muatang rasa eling krame ring sajeroning laksanayang 3M inggih punika menguras, menutup miwah mengubur kuentenan benda-benda sanisida dados genah nampung toya. Ngenenin indikasi fogging puniki yening kepanggih asiki kasus positif demam berdarah wendan krame sane panes saha kekeniang jentik. Kapolsek Belabatuh Kompol Imaditama ngawohin krama sida nambakin pengelola DBD melarapan pemberantasan sarang nyamuk PSN. Tama ngewedarang rasa waspada mangda katincapang santukan pengelola legu sida saya nincap ritat kala sasi sabah. Wartawan Denpos nguningayang.